برنسيبا 25 تفكرن درو وەک شاگردên Mesîh divê em xweş tevgerên nekok dûr bixin. Dûritiye û nekokî di peyvên gotnivîsara îroyîn de hinekî hevwat me. Îsa bi xwe ev prensîp di dema xeberdana bi ferîsiyan ra kir, ji ber ku wî ew hemû kesên derew û sûcdar kirin. Wî bi gotinên tund xitabî wan kir, wek wey li we ferîsî ji ber dûritiya we. Em ê mînakek di nivîsarê da di nav ferîsiyan da rêberên olî yên li İsraîl da 1137 da mizgîniya Luqa 1137 heta şelî da dûritiya olî bi nav bikin. Dema ku wî dipeyivî ferîsî jê xwest ku bi wî re firavî nebixe, ew çû hindir rûnişt û gava ferîsî ev yek dît şaşma ku berî firavînê berê xwe bide serçokê. Hengî xudan jê ra got hûn ferîsî niha dervayî taz û tazê paqij dikin lê hundirê we ti ji hêla û xirabî ye. Ey bêaqilno mayê ku der afrandiye hundir jî nekiriye. Îsa ji ferîsiyan ra dipeyivî hîn dikir, mizgîn dikir û gotinên dijwar digotin. Ji ber vê yekê ferîsiyek jî xwest ku li malê xwarinê bixe. Wî ev vexwand qebûl kir. Dixuye ku Îsa vexwandiyê komekî ferîsiyan a li malekê mezin ne ferîsî bû. Gava ferîsî ev yek dît ew ecebmayî ma ku ew pêşî berî firavînê neşuştiye. Yanî Îsa nan hilda parve kir û xwar û ferîsî gotinek negot lê bi tenê ecebmayî ma. û Îsa her gav kir û fikirên ferîsî xwand û ji hemû komê ra got. Hûn ferîsîno hûn niha derveyê tas û tasê paqij dikin lê hundirê we ti ji destênî û xirabî ye. Ey bêaqil mayê ku der çêkir hundir jî çê nekir. Îsa bi ferîsiyan ra pir rast bû, mîna ku ji wan re got hûn bêaqilin ku guh nedin. Hûn durûne wî wisa jî ji wan ra digot ji ber ku hûn mentiq rûn û hergiya ne û hûn rastî û hezkirina Xwedê ji nedîtî vatên. Hemû kirînên we yên li derve bêqîmetin ji ber ku xweperest û xweperestin. Wî jî ji wan re got hûn ji rûniştina pêşî ya li kînîştan û ji silavên ji şûkan hez dikin. Îsa jî ji ber ku ew kurê Xwedê ye gotinên zelal digotin û wan ew red kir. Mizgîniya Luqa 11:45 û 46 hingî yekî ji parêzeran bersiv da û jê ra got Mamoste gava ku tu vê dibêjî tu nifiran li me jî dikî. Hingê wî got wey li we hûn parêzer ji ber ku hûn barê mirovan bar dikin ku hilgirtina wan zehmet e û hûn bi teliyekê xwe ji dest nedin wan baran. Em bala xwe didin ayeta 45 ku dibêje piştra yekî ji parêzaran bersiv da û jê ra got Mamoste dema ku tu vê dibêjî tu nifiran li me jî dikî. Îsa nedixwest ku heqaret û nifiran bike lê bi hêviya ku ew guh bidin wan rastiyê digot. û wî got wey li we hûn parêzeran hemû ferîsiyan nedigotin ku bi şerîetê ra ezmûna wan heye lê hinek ji wan qanûnzman û bi biryar bûn. Îsa gotinên xwe domand û ji wan re got ji ber ku hûn barên giran li mirovan bar dikin û destê xwe nadin baran ji teliyên te. Mîna ku min ji wan re bigota hûn barê qanûnê li mirovan bar dikin û ji ber ku hûn dirûne hûn ji bo sêvekirina baran tiştekî nakin. Metta û Mirqos gotekiliya wan bi heman mijarê ra heye û çîroka rîborbûna Îsa bi ferîsiyan ra li vir da mizgîniya Luqa da. Di mizgîniya Metta da ya yekem prensîpa 28 da û sernavê wê ruhaniya rastî ye. Rastiya İncîlê prensîpa 28 di mizgîniya Metta da ruhaniya rastî ji bo ku em tenê şkerînên serder û dirû nekevin divê em bidin ku Ruhê Xwedê bi rastiya İncîlê ra têkeve dilê me. Di ev prensîp di çarçovaya mizgîniya Mete da li ser jiyana van mirovan nehate spandin û wanê kiryarên cesûsa şeytan ve girêdayî. Lê şûna ku guh bidin Ruhê Pîroz wan heqaret li wî kirin. Gerçavên me yên giyanî hebin divê em rê bidin ku Ruhê Xwedê derbasî vê ra me ne qanûnî bibe û bi fekiyê ruh da di dil û jiyana me da bijî. Prensîpa pêncûyeka di mizgîniya Mete da heman tegehê dihewîne ku prensîpa perwerdaya model e. Prensîpa pênc yekan da di mizgîniya Mete da
پروردهی مدل دا در ریبرن خریستیان دوی هن کرنا راس بن بکن و تشته گوهین دکن بکن. به وی پرنسیپه ایسا جفرسیان را گود هون تشتن گو هون هین دکن بجه ناینن و هن کرنا راس جی هین ناکن. برزگرک آوه ده دروتی آوه ده دوقات دبه. هون پیوین خوده ین ده پیمانا کون دا بغلطی هین دبن و هون گوتن انوی خلط شروع دکن. تشتا گو هون را دکن جی راسته هون وی بجه ناینن. ایسا بالک شان سرگرنگی گو ام به هن کرنا ما ده ملباتن خودا ده جوین دا آنج ده هر شرط و مرجن گو تیدا پیوا خوده تی بلاف کرن ببن میناک و نیمونه. پرنسیپا سیامین ده مزگینی مارکوس دا تی دیتن پرنسیپا راستی و کف نشوپیه. پرنسیپا سیزده ده مزگینی مارکوس دا راستی و کف نشوپی دما گو ام کف نشوپیان به جهتینن ده وی ام پشتراس بکن گو او براستی خوده یاد انجیل دا لهون. فریسیان همو کف نشوپی بکار آنین و ده شریعت دا لپیوا خوده زیده کرن وان اف کف نشوپی وکی پیوا خوده ده استا راستی دا ده حسبینن. کف نشوپی جراستی گرینگتر بون برزگرکا وان دجار بو جبرگو وان کف نشوپیین گو براستی را ناکوک دزانی بون و کف نشوپی هاتن شونا راستی ایسا نچار ما گو بویرا و شیرا رو برو بمینه. پرنسیپ دیسا بگوتنا پرنسیپا سیزده داد مزگینی مارکوس راستی و کف نشوپیان دا دما گو ام کف نشوپیان ساز دکن دوی ام پشتراس بکن گو او براستی خوده یاد انجیل دانه. اف مره لبر برسک جبو رفلکسی و برسیوی ودکه هن انجامن ویرانکر چند دماغو خریستیان به تفگرین درورا مجول دبن. دماغو ام نکوکینه ام تشتکی نزانن و تشتکی دن جیناجین. افره نادگو مروف ورن با مسیح. گلک کس دبیجن از ناچم دیره جبرگو او تجی درویه. دبیگو قلو و کوربن لگلک جاران یک سرپیهاتیک به یکی خریستیانکی درورا دهیلاگو او مزگین و مزگینی رد بکن. دیر جبرویه که پرگرینگه گو ام جبو ایسا مسیح دراستی دا بجین. خو پیشاندان جی باشه هیوی خریستیانان هن نکوکیین دناف خریستیانان دا ما به هیوی دکن گو گمانان دمه دا چه دکن. در روشک و ساده دوی ام چاوین خوال جسوسا مسیح بکن جبرگو هر کس دکاره دمک وقتی دا ما به هیوی بکه. دوی امسوز بدن و ببیجن یا خدا نهیلگو از خریستیان دن به هیوی بکم گر از تشتکی دزانم و تشتکی دن بجیم. دوی ام هنکرین ایسا بجدی بگرن و بوان دست پرنسیب بکن دروتی وک شاگردن مسیح دوی ام خواه شتفگرن ناکوک دور بخن.